हाय फ्रेंड्स মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্মীনাথ গগৈ আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা বলিউডৰ সুপাৰহিট ট্ৰেইলাৰ লৈ ট্ৰেইলাৰটোৰ নাম হৈছে ৰেছ 3 আহক ট্ৰেইলাৰটো প্ৰথম চাওঁ তাৰ পিছতে বিষয়ে কথা পাতিম ये रेस जिंदगी की रेस है किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी Welcome back to the race. परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है इसलिए पहले मैंने डिसीजन लिया एंड नाउ आई एम गेटिंग एंग्री वेरी एंग्री तुम्हारा यकीन कैसे तोड़ सकती हूँ वैसे भी वादे और इरादे की बड़ी पक्की हूँ मैं हाथ देना प्लीज घबरा मत शादी के लिए नहीं मांग रहा हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस आपको हम दोनों दिखते भी हैं नहीं मुझे तो लगा आपको अपने ब्लू आइड बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं सिक्कू आई एम सिक ऑफ दिस सिक्कू डैड हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है फैमिली जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं On your marks, get set, ready, go. ফ্ৰেন্ডছ ট্ৰেইলাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেছ 3 হৈছে একশ্যন ট্ৰেইলাৰ মুভি ৰেমু ডিচুজাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ট্ৰেইলাৰটোত বহুত পাৱাৰফুল ডায়লগ একশ্যন ধামাকা আমেজিং গান আছে ফ্ৰেন্ডছ মইতো ছবিগৃহলৈ গৈ ডেফিনেটলি মুভিখন চামেই কাৰণ এখন দুখন নহয় কেইবাখনো অতি পৰিচিত মুখ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনে অনিল কাপুৰ সলমান খান জেকলিন ডিজি সাহা বেবী দেওল সাকিব সালিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ ওচৰৰ ছবিগৃহলৈ গৈ মুভিখন চাব 15 জুনত ৰিলিজ হ'ব ফ্ৰেন্ডছ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ইউটিউবত পোনপ্ৰথমে পায় সৰ্বশেষত আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ